අද මම ඕගොල්ලන්ට වාක්‍ය 20ක් කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක ලිඛිත පැත්තෙන් නෙවෙයි ඇත්තටම කතන පැත්ත. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් යාළුවොත් එක්ක කතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරද්දී හැමදාම කතන භාෂාවෙන් තමයි සිංහල වුණත් දෙමළ වුණත් ඉංග්‍රීසි වුණත් අපි කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා කතා කරන භාෂාවෙන් තමයි කතා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි සෙට් වෙන්නේ අපිට නේ ගැලපෙන්නේ. ඒ හින්දා සිංහලෙන් වාක්‍ය 20ක් කියලා දීලා ඒක කොහොමද දෙමළෙන් හරියට கதா කරන්න ඕන කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. இன்றைய பாடம் வந்து நம்மட சிங்கள நண்பர்களுக்காக தமிழ் பேசும் நண்பர்களாலேயும் இந்த வீடியோவை பார்த்து அதே மாதிரி சிங்கள வசனங்களை உங்களால் கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும். ஏனங்க அப்படி பலம் அப்படியே நாங்கள் பார்ப்போம். முதலாவது வசனம் ஏකට කමන්න ඒකට කමන්න ඒකට කමක් නැහැ එහෙම නැත්නම් කමන්න ඒකට කමක් නැහැ அதுக்கு ඒකට அதுக்கு කමක් නැහැ පරවාල එතකොට ඒකට කමක් නැහැ அதுக்கு පරවාල එහෙම කියන්න බෑ කියන්න ඕනේ දෙමළෙන් அது பரவாயில்ல ඒකට කමක් නැහැ அது பரவாயில்ல அது பரவாயில்ல ඒකට කමක් නැහැ அது பரவாயில்ல அது பரவாயில்ல ඒකට කමක් නැහැ දෙවෙනි වාක්‍යය මන් දන්නේ මම දන්නේ නැහැ කෙටි කරලා කියන්නේ නේද அவங்க சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க சுருக்கி சொல்லுவாங்க மன் දන්නේ මම நான் දන්නේ தெரியாது එතකොට මම දන්නේ நான் தெரியாது එහෙම කියන්න බෑ මන් දන්නේ எனக்கு தெரியாது දෙමළෙන් කියන්න ඕනේ எனக்கு தெரியாது මන් දන්නේ எனக்கு தெரியாது ඒ ගැන මන් දන්නේ ඒ ගැන அது பற்றி කතා කරද්දී අද பற்றி அதை பற்றி කියලා තමයි කියන්නේ. அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. ඒ ගැන මන් දන්නේ அதை பற்றி ඒ ගැන මන් දන්නේ எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரியாது. ඒ ගැන මන් දන්නේ அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. I'm sorry. මට සමා වෙන්න. மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. ඒ ගැන මන් දන්නේ அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. ඒ ගැන මන් දන්නේ அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවද? ඔයා දන්නවද? ඔයා කියන්නේ நீங்க. දන්නවද தெரியுமா? ඔයා දන්නවද? நீங்க தெரியுமா? එහෙම කියන්න බෑ. ඔයා දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔයා දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? මේ වාක්‍ය සෙට් එක මේ විදිහට තමයි කතා කරන්න ඕනේ. කෙලින්ම පරිවර්තන කරලා කතා කරන්න බෑ. ඔයා දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔයා දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔයා දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? අම්මා දන්නවද? අම්මාவுக்கு தெரியுமா? තාත්තා දන්නවද? அப்பாவுக்கு தெரியுமா? மல்லி தன்னவத தம்பிக்கு தெரியுமா அக்கா தன்னவத அக்காவுக்கு தெரியுமா மம தன்னவத எனக்கு தெரியுமா நான் தெரியுமா நவை எனக்கு தெரியுமா மம தன்னவத எனக்கு தெரியுமா එහෙම කියන්න ඕන මං කැමති නැහැ අනේ මං කැමති නැහැ අනේ මං කැමති නැහැ අනේ කියන්නේ අයියෝ අනේ කියන්නේ අයියෝ මං කැමති නැහැ நான் விருப்பமில்லை நவை எனக்கு விருப்பமில்லை අනේ මම කැමති නැහැ ஐயோ எனக்கு விருப்பமில்லை මං කැමති නැහැ எனக்கு விருப்பமில்லை මං කැමති නැහැ எனக்கு விருப்பமில்லை එහෙම කියන්න ඕනේ ඔයා කැමති නම් කන්න ඔයා කැමති නම් කන්න ඔයා කැමති නම් உங்களுக்கு விருப்பமுண்டா நீங்க விருப்பம்னா නෙවෙයි ඔයා කැමති නම් உங்களுக்கு விருப்பமுண்டா කන්න சாப்பிடுங்க ඔයා කැමති නම් කන්න உங்களுக்கு விருப்பமுண்டா சாப்பிடுங்க ඔයා කැමති නම් ගන්න உங்களுக்கு விருப்பமுண்டா எடுங்க දෙක ලස්සන පැටර්න් එකක් බලන්න. අර ක්‍රියාපදයේ ටික වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ අපිට. වෙන මොකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා කැමති නම් ගන්න. உங்களுக்கு விருப்பம்ண்டா வாங்குங்க එහෙම නැත්නම් எடுங்க. ඔයා කැමති නම් යන්න. உங்களுக்கு விருப்பம்ண்டா போங்க. ඔයා කැමති නම් ඉගෙන ගන්න. உங்களுக்கு விருப்பம்ண்டா படிங்க. ඔයා කැමති නම් එන්න. உங்களுக்கு விருப்பம்ண்டா வாங்க. එහෙම ඒ විදිහට ගොඩක් වාක්‍ය අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ වාක්‍යය ඔයා කැමති නැද්ද? ඔයා කැමති නැද්ද? ඔයා நீங்க කැමති නැද්ද? விருப்பமில்லையா? ඔයා කැමති නැද්ද? நீங்க விருப்பமில்லையா නෙවෙයි உங்களுக்கு விருப்பமில்லையா? ඔයා කැමති නැද්ද? உங்களுக்கு விருப்பமில்லையா? ඔයා කැමති නැද්ද? உங்களுக்கு விருப்பமில்லையா? එහෙම තමයි කියන්න ඕනේ. அப்போ உங்களுக்கு விருப்பமில்லையான்னு கேட்கும்போது ඔයාට කැමති නැද්ද? அப்படி கேட்கக்கூடாது. ඔයා කැමති නැද්ද? ඔයා කැමති නැද්ද? உங்களுக்கு விருப்பமில்லையா? அடுத்தது இப்படி ஒன்று சொல்லுவாங்க சிங்களாக்கள். මේම කියනවා නේද? අනේ මන්දා කියලා අපි යාළුවොත් එක්ක කතා කරද්දී කියනවනේ. ඒකට දෙමළෙන් කියන්න ඕනේ අනේ මන්දා. ඒකටත් මම දන්නේ නැහැ වගේනේ අදහසක් තියෙන්නේ.
அனே வந்தா ஐயோ எனக்குண்டா தெரியாது. அனே வந்தா ஐயோ எனக்குண்டா தெரியாது. ஐயோ எனக்குண்டா தெரியாது. ஐயோ எனக்குண்டா தெரியாது. அனே வந்தா அனே வந்தா அது ஷார்ட் ஃபார்மில் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துவாங்க. அனே வந்தா ஐயோ எனக்குண்டா தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா அதுக்குள்ளே இருக்குது. එයාගෙන පොඩ්ඩක් කියන්න. එයාගෙන පොඩ්ඩක් කියන්න. එයාගෙන. එයා කියන්නේ அவர். ගැන පට්‍රි කතා කරද්දී පත්ති. පොඩ්ඩක් කියන්න கொஞ்சம் சொல்லுங்க. එතකොට එයාගෙන පොඩ්ඩක් කියන්න. அவர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. එහෙම කියන්න බෑ. அவரை பத்தி. அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. එයාගෙන පොඩ්ඩක් කියන්න. එයාගෙන පොඩ්ඩක් කියන්න. அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. එයාගෙන දන්නවද? එයාගෙන දන්නවද? அவரை பற்றி தெரியுமா? එයාගෙන அவரை பற்றி. එයාගෙන அவரை பற்றி. දන්නවද? தெரியுமா? එයාගෙන දන්නවද? அவரை பற்றி தெரியுமா? මං ගැන දන්නවද? එහෙම කියනවා නේද? මම දන්නවා. මං ගැන දන්නවද? මං ගැන එන්න පත්ති. මං ගැන දන්නවද? මං කවුද කියලා දන්නවද? එහෙම කියනවා නේද සමහර අය. මං කවුද කියලා දන්නවද? මං ගැන දන්නවද? එහෙම. මං ගැන දන්නවද? එන්න පත්ති தெரியுமா? මං ගැන දන්නවද? එන්න පත්ති தெரியுமா? ඔයාගෙන දන්නවා. ඔයාගෙන දන්නවා. එහෙම කියනවා නේද? ඔයාගෙන දන්නවා. ඔයාගෙන දන්නවා. நீங்க வட்டி தெரியுன்னவை உங்களை பற்றி தெரியும். ඔව් 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 ඔයාගෙන දන්නවා. එහෙම කියනවා නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙමනේ කතා කරන්නේ නේ. ඔයාගෙන දන්නවා. ඔයාගෙන දන්නවා. உங்களை பற்றி தெரியும். ඔයාගෙන දන්නවා. உங்களை பற்றி தெரியும். அப்படி சொல்லும்போது ඔයාගෙන දන්නවා. உங்களை பற்றி தெரியும். ඔයානේ කිව්වේ නේ? ඔයානේ කිව්වේ. ඔයානේ කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. ඔයානේ කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. ඔයානේ කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. එහෙම. ඔයානේද කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. அதுக்கும் இப்படி தான். ඔයානේ කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. ඔයානේ කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. ඔයානේද කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. දෙකටම දෙමළෙන් நீங்க தானே சொன்னீங்க. ඔයානේද කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. ඔයානේ කිව්වේ. நீங்க தானே சொன்னீங்க. දෙකටම මේ විදිහට තමයි. அப்போ நீங்க தானே சொன்னீங்க என்று சொல்லி கேள்வி மாதிரி கேட்கும்போது ஒயானேத கியூவே. ஒயானேத கியூவே. நீங்கள் தானே சொன்னீங்க. நார்மலாக நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஒயானே கியூவே. ஒயானே கியூவே நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அப்படி வரும். ඊළඟට ඔයාට ඕන් නැද්ද? ඔයාට ඕන් නැද්ද? ඔයාට ඕනේ නැද්ද? අද சேர்த்து சொல்லுவாங்க. ඔයාට ඕන් නැද්ද? ඔයාට ඕන් නැද්ද? ඒකට දෙමළෙන් කියන්න ඕනේ உங்களுக்கு தேவையில்லையா? உங்களுக்கு தேவையில்லையா? ඔයාට ඕන් නැද්ද? உங்களுக்கு தேவையில்லையா? ඔයාට ඕන් නැද්ද? ඔයාට ඕන් නැද්ද? உங்களுக்கு தேவையில்லையா? ඔයාට ඕන් නැද්ද? உங்களுக்கு தேவையில்லையா? ඕන්නම් ගන්න. ඕන්නම් ගන්න. ඕන්නම් ගන්න. එහෙම කියනවා නේද? ඕන්නම් ගන්න. ඕනේ නම් ගන්න. ඕන්නම් ගන්න. தேவையண்டா எடுங்க. தேவையண்டா எடுங்க. ඕන්නම් ගන්න. ඕන්නම් ගන්න. தேவையண்டா எடுங்க. ඕන්නම් ගන්න. தேவையண்டா எடுங்க. එහෙම තමයි කියන්න ඕනේ. ඕන්නම් ගන්න. தேவையண்டா எடுங்க. එහෙම. මට නම් එපා. මට නම් එපා. මට නම් එපා. මට නම් எனக்கு என்றா එපා வேணாம். මට නම් එපා. எனக்கு என்றா வேணாம். අනේ මට නම් එපා. අයියෝ எனக்கு என்றா வேணாம். මට නම් එපා. எனக்கு என்றா வேணாம். අපිට නම් එපා. எங்களுக்கு என்றா வேணாம். අපිට නම් එපා. எங்களுக்கு என்றா வேணாம். අපිට නම් එපා. எங்களுக்கு என்றா வேணாம். සමා වෙන්න මට බෑ. එහෙම කියනව නේද? නිතරම කියන්න ඕනේ. හැමදාම කියන්න ඕනේ මේ විදිහට නේ. සමා වෙන්න මට බෑ. சமா වෙන්න மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. சமா වෙන්න மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. மට බෑ. என்னால் முடியாது. சமா වෙන්න මට බෑ. மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. என்னால் இயலாது. என்னால் முடியாது. මට බෑ. එන්னால் இயலாது. මැදට ක්‍රියාපදයක් දාන්න ලස්සන පැටර්න් එකක් අපිට හම්බ වෙයි. මේ බලන්නකෝ. මට යන්න බෑ. එන්னால் போக இயலாது. මට යන්න බෑ. එන්னால் போக இயலாது. මට එන්න බෑ. එන්னால் வர இயலாது. මට එන්න බෑ. එන්னால் வர இயலாது. මට වැඩ කරන්න බෑ. එන්னால் வேலை செய்ய இயலாது. මට වැඩ කරන්න බෑ. එන්னால் வேலை செய்ய இயலாது. අද මට උයන්න බෑ. එන්னால் இன்றைக்கு சமைக்க இயலாது. අද இன்றைக்கு මට උයන්න බෑ. இன்றைக்கு என்னால் சமைக்க இயலாது. මට කතා කරන්න බෑ. එන්னால் කதைக்க இயலாது. මට කතා කරන්න බෑ. එන්னால் කதைக்க இயலாது. මේ විදිහට ලස්සනට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් අපිට. ලේසි නේද? දෙමළෙන් කතා කරද්දී ලේසි. මේ විදිහට කතා කරලා බලන්න හරි ලේසි. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාට உங்ககிட்ட එහෙම නැත්නම් உங்களுக்கு දෙයක් ஒரு விஷயம்
කියන්න ඕන சொல்ல வேணும். ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕන. உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வேணும். ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕන. உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வேணும். ඔයාට உங்ககிட்ட නේ එහෙම තමයි உங்களிடம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வேணும். දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕන. உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வேணும். ඔයා ඒ ගැන දන්නවද? ඔයා ඒ ගැන දන්නවද? உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியுமா? ඔයා உங்களுக்கு நீங்க නෙවෙයි. ඔයා ඒ ගැන දන්නවද? உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியுமா? உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியுமா? ඔයා ඒ ගැන දන්නවද? உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியுமா? එහෙම කියන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් එන්නකෝ. පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් එන්නකෝ. පුළුවන් නම් முடியுமண்டா ஏழுமண்டா. පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් එන්නකෝ. ஏழுமண்டா கொஞ்சம் வாங்கலன். පුළුවන් නම් ஏழுமண்டா පොඩ්ඩක් එන්නකෝ. கொஞ்சம் வாங்கலன். පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් එන්නකෝ. ஏழுமண்டா கொஞ்சம் வாங்கලன். ඒ විදිහට එන්නකෝ කියලා කියනව නේද? ඒකට එන්නකෝ, යන්නකෝ, කන්නකෝ, බොන්නකෝ, කතා කරනකෝ, ලියන්නකෝ, දෙන්නකෝ ඕන දෙයක් නේද? ඕන ක්‍රියාපදයක් දාලා වෙනස් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. முடியுமண்டா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஏழுமண்டா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් කරලා දෙන්නකෝ. ஏழுமண்டா கொஞ்சம் செய்து தாங்களேன். පුළුවන් නම් ஏழுமண்டா පොඩ්ඩක් கொஞ்சம் කරලා දෙන්නකෝ. செஞ்சு தாங்களேன். කරලා දෙන්නකෝ. செஞ்சு தாங்களேன். කියලා දෙන්නකෝ. சொல்லித்தாங்களேன். කියලා දෙන්නකෝ. சொல்லித்தாங்களேன். ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ වාක්‍යය. அடுத்த වසනම්. හරි. ඒ විදිහටම කරන්න. එහෙම කියනවනේ නිතරම යාළුවොත් එක්ක කතා කරද්දී. හරි. ඒ විදිහටම කරන්න. சரி. அந்த மாதிரியே செய்யுங்க. சரி. சரி. சரி නෙවෙයි. சரி නෙවෙයි. කතා කරද්දී சரி. சரி. හරි. ඒ විදිහටම කරන්න. சரி. அந்த மாதிரியே செய்யுங்க. சரி. அந்த மாதிரியே செய்யுங்க. ඒ විදිහටම කරන්න. அந்த மாதிரியே செய்யுங்க. ඒ විදිහටම කරන්න. මේවත් කියනවා නේද? ඔයා දන්න විදිහට කරන්න. ඔයා දන්න විදිහට කරන්න කියලා. ඔයා දන්න විදිහට உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில். ඔයා දන්න විදිහට உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் කරන්න செய்யுங்க. ඔයා දන්න විදිහට කරන්න உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் செய்யுங்க. ඔයා දන්න විදිහට කියන්න. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் சொல்லுங்க. ඔයා දන්න විදිහට කතා කරන්න. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் கதைங்க. பய වෙන්න එපා. பயப்பட வேணாம். ඔයා දන්න විදිහට කතා කරන්න. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில். ඔයා දන්න විදිහට உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் කතා කරන්න කதைங்க. ඔයා දන්න විදිහට ලියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා දන්න විදිහට ලියන්න. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் எழுதுங்க. ඔයා දන්න විදිහට உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் ලියන්න எழுதுங்க. ඔයා දන්න විදිහට ලියන්න. ඔයා දන්න විදිහට කතා කරන්න. අනිත් අය hina වෙයි කියලා බය වෙන්න එපා. එහෙම හිතන්න එපා. හරිද? අනිත් අය ගැන හිතන්න එපා. ඔයා දන්න විදිහට කතා කරන්න. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் கதைங்க. ඔයා දන්න විදිහට කතා කරන්න. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முறையில் கதைங்க. තව චුට්ටක් දෙන්න. තව චුට්ටක් දෙන්න. இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க. 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 இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க. තව චුට්ටක් දෙන්න. இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க. එහෙම. දැන් ආවොත් හොඳයි. දැන් ආවොත් හොඳයි. දැන් ආවොත් හොඳයි. இப்ப வந்தா நல்லா. දැන් ආවොත් හොඳයි. இப்ப වන්දා නැල්ලම්. දැන් ආවොත් හොඳයි. இப்ப වන්දා නැල්ලම්. ඒ විදිහටම අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් ගියොත් හොඳයි. இப்ப போனா නැල්ලම්. දැන් ගියොත් හොඳයි. இப்ப போனா නැල්ලම්. දැන් කතා කරොත් හොඳයි. இப்ப කදච්චා නැල්ලම්. දැන් කතා කරොත් හොඳයි. இப்ப කදච්චා නැල්ලම්. දැන් ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. இப்ப படிச்சா නැල්ලම්. දැන් ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. இப்ப படிச்சா නැල්ලම්. මං කිව්වා නේද දැන් ආවොත් හොඳයි කියලා. இப்ப වන්දා නැල්ලම්. අපි මේ මාසේ සිංහල යාළුවන්ට දෙමළ පන්තිය පටන් ගන්නවා. 6 වෙනි බෙච් එකට අපි පටන් ගන්නවා. මේ මාසේ 22 වෙනිදා අපි පටන් ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ කොහේ හිටියත් අපේ පන්තියට ජොයින් වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක පළවෙනි ක්ලාස් එක නොමිලේ දාලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. මේ විදිහට තමයි දෙමළෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට කතා කරොත් හරිද? මේ විදිහට කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් මාසයක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි මේව තමයි කතා කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේව තමයි කතා කරන්න ඕනේ. ලිඛිතව පැත්තෙන් කතා කරන්න බෑ. මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරද්දී මේවා ඔක්කොම කියලා දෙන්න යන්නේ. අර ගොඩක් පැටර්න්ස් දිනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා හරියට ඕගොල්ලන්ට ලස්සනට දෙමළ අය වගේ කතා කරන්න කැමති නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ බලන්න WhatsApp group link එක දාලා තිනවා. අර link එක click කරලා අපේ group එකට join වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ නම්බර් එකට spoken tamil කියලා message එකක් දාන්න වැඩි විස්තර දැනගන්න
මේ නම්බර එකට ස්පෝකන් ටමිල් කියලා WhatsApp එකට මේසේජ් එකක් දාන්න මම විස්තර ටික එවන්නම්. එහෙනම් මතක තියාගන්න පළවෙනි ක්ලාස් එක නොමිලේ දාලා තියෙනවා. ඒකට ජොයින් වෙලා බලන්න පුළුවන්. ඔගේ ලෝකේ කොහේ හිටියත් අපේ පන්තියට එන්න පුළුවන්. Zoom කරහා ඔන්ලයින් එකේ කරන නිසා කොහේ හිටියත් ඕගලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක මාස 3 කෝස් එකක් ලස්සනට හෙමීට කියලා දෙනවා. ලස්සනට අපි වගේ දෙමළෙන් කතා කරන්න කැමති නම් අපේ පන්තියට ජොයින් වෙන්න.